Ćao! U ovom videu podelit ćemo sa vama dva načina kako možete da sredite vertikalnu fotografiju i da je okačite na Instagram u punoj veličini. Prvo, otvorite vašu fotografiju u Photoshopu. Odaberite Crop Tool i odaberite 4:5 format. Nakon toga, kropujte vašu fotografiju, ali nemojte da isečete. Uradite tako da ostane prostor pored fotografije. Nakon toga, obeležite prostor na fotografiji koji možete da proširite bez da pokvarite vašu fotografiju. U ovom slučaju, bilo bi loše da smo obeležili modela, pa vodite računa šta obeležavate. Nakon toga, kliknite na Edit, Transform i rastegnite vašu fotografiju koliko je potrebno. Isto to radite i sa druge strane. Ako je potrebno, koristite Clone Stamp Tool i popravite neke delove. Drugi način je još lakši, ali ne radi stalno. Ako imate neki šablon oko ivica, ovaj metod radi odlično. Potrebno je samo da otvorite vašu fotografiju u Photoshopu, da odaberete Crop Tool, 4:5 dimenziju, baš kao malo pre, i da štiklirate Content Aware Tool. Povećajte nakon toga fotografiju da odgovara dimenzijama 4:5 i Photoshop će popuniti prostor umesto vas. Ako i to ne radi, uvek možete dodati neki okvir oko fotografije. Nadamo se da vam se video dopada. Za više savjeta i ideja zapratite nas.